mu rurimi rw'icyongereza bati liberation war, mu kinyarwanda ni urugamba rwo kwibohora. Ese kandi kwibohora ni iki? Urugamba rwo kwibohora rwatangiye ryari mu Rwanda? Ese urugamba rwo kwibohora rwatangiriye he? Urugamba rwo kwibohora rwayobowe nande? Rwarangiriye he? Ese kandi urugamba rwo kwibohora rwarangijwe nande? Ni bande baba barapfiriye mu rugamba rwo kwibohora mu Rwanda? Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Mwanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Ese u Rwanda rwibohoye kuri bande? Kubera iki rwibohoye? Rwibohoye kubiki? Nk'uko amateka bivuga, ese ku Rwanda rwabonye ubwigenge mu 1962 mu kinyejana cya 20 kandi rwari rukeneye kwibohora kandi rufite ubwigenge? Yego, kubera ko amateka y'urugamba rwo kwibohora mu Rwanda, mbere yuko tuyavugaho, reka tubanze dutandukanye RPA ndetse na RPF mu magambo arambuye. RPA ni igisirikare cyabarizwaga mu muryango wa RPF Inkotanyi. RPA bivuga Rwanda's Patriotism Army, naho RPF bivuga Rwanda Patriotism Front. Ituza kuvuga RPA umenye icyo tuvuze, nituvuga RPF nabwo umenye ko ari ishyaka tuvuze, RPF Inkotanyi. Amateka y'urugamba rwo kwibohora mu Rwanda ni urugamba rwatangiye rugamije guhagarika ivangura, guharanira uburenganzira bwa buri munyarwanda no kubohora igihugu. Kubohora igihugu cyari kiyobowe n'ubutegetsi bubi bushingiye ku moko n'ivangura rikabije. Urugamba rwayobowe n'ishyaka rya RPF Inkotanyi. Urugamba rwatangiye ryari? Urugamba rwatangiye ku itariki ya mbere Ukwakira mu 1990 ubwo ingabo za RPA Inkotanyi cyangwa se Rwanda Patriotism Army nk'uko twabibonye zagabye igitero zivuye muri Uganda. Uru rugamba rwaba rwaratangiriye he? Uru rugamba rwatangiriye mu majyaruguru y'u Rwanda ahagana ku mupaka w'u Rwanda na Uganda hitwa Kagitumba muri komine Mutara, ubu ni mu karere ka Nyagatare. Ese uru rugamba rwari ruyobowe nande? Urugamba rwari ruyobowe n'ingabo za RPA Inkotanyi, zari igice cy'ingabo cya RPF Inkotanyi. Fred Gisagwigema niwe wari umugaba mukuru w'ingabo, akaba ari nawe watangije igitero cyo kuwa mbere Ukwakira mu 1990. Nyuma y'urupfu rwa Rwigema ku munsi wa kabiri urugamba rutangiye, itariki ya kabiri Ukwakira mu 1990, uyu Fred Gisagwigema wari uyoboye uru rugamba yahise yicwa. Ubuyobozi bw'ingabo bwahise bufatwa na Paul Kagame waragiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese uru rugamba rwo kwibohora rwaba rwaragenze gute? Urugamba rwo kwibohora rwahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye, muri byo harimo urupfu rwa Rwigema ku munsi wa kabiri rwateje igihombo gikomeye. Leta y'u Rwanda icyo gihe yafashwaga n'ingabo za Zaire n'ingabo z'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi, bituma urugamba rwo kwibohora rusubizwa inyuma. RPF yaje kwisuganya iza gutera indi ntambwe kuva mu 1992 mu kinyejana cya 20 nyuma yaho kugirana amasezerano n'amahoro ya Arusha n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ariko se ayo mahoro yagezweho? Oya. Kuwa 6 Mata mu 1994 indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yararashwe, ituma hatangira jenoside yakorewe Abatutsi. RPF Inkotanyi yahise yongera gukaza urugamba, noneho ihagarika jenoside yari imaze gutangira. Uru rugamba rwo kwibohora rwarangiye ryari kandi rwarangijwe nande? Uru rugamba rwo kwibohora rwarangiye ku itariki ya Nyakanga mu 1994 ubwo RPF Inkotanyi yafashe umujyi wa Kigali, nyuma ikanafata ibindi bice byose by'igihugu, ikuraho burundu ubutegetsi bwariho bushingiye ku ivangura no gukoresha jenoside. Ku itariki 4 Nyakanga ni umunsi w'ubwigenge bwa kabiri bw'u Rwanda,
ari nawo wizihizwaho nk'umunsi wo kwibohora. Ni bande bapfiriye muri uru rugamba rwo kwibohora kandi bapfuye ryari? Uwa mbere twabonye ni uwari uyoboye urugamba rwo kwibohora ari we Fred Gisa Rwigema, yapfuye ku wa 2 Ukwakira mu 1990 ku munsi wa 2 w'urugamba. Hari abandi bayobozi n'ingabo za RPA Inkotanyi bapfiriye mu mirwano ya mbere, ndetse n'abenegihugu benshi bazize uru rugamba cyangwa se jenoside yaje gukurikiraho. Ese ni iyihe mpamvu y'uru rugamba rwo kwibohora? RPF yifuzaga kugarura impunzi zari zarahunze kuva mu mwaka w'1959 mu kinyejana cya 20. RPF yifuzaga guhagarika ivangura n'ironda koko ryari ryarimitswe n'ubutegetsi, kandi RPF yifuzaga kugarura amahoro n'uburenganzira bwa buri wese mu gihugu. Dore amwe mu matariki y'ingenzi yaranze urugamba rwo kwibohora mu Rwanda. Buri tariki ya 4 Nyakanga Abanyarwanda bizihiza isabukuru yo kwibohora bazirikana ubutwari bw'ingabo za RPA zari za RPF Inkotanyi, zikayihagarika mu mwaka w'1994, ari nabwo zashyizeho guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Tariki ya 1 Ukwakira mu 1990 ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside. Ni urugendo rukomeye rw'imyaka 4 kuko rwahereye mu 1990 rurangira mu mwaka w'1994. Muri iyo myaka 4 rwashyize akadomo kuri urwo rugendo rw'imyaka 4 rwo rwabohoye u Rwanda, nuko rubohora umujyi wa Kigali, ndetse na guverinoma yari iriho icyo gihe ihita yerekeza mu buhungiro mu cyahoze ari Zaire. Reka turebe bimwe mu byaranze umwaka w'1990. Tariki ya 1 Ukwakira umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'intangiriro y'urugamba. Urugamba rwamaze imyaka 4 nyuma y'uko abari bagize umuryango wa RPF Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA, ishami rya gisirikare rya RPF Inkotanyi, ku ikubitiro byari riyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema. Gusa ubutegetsi bwa Habyarimana bubifashijwemo n'abacanshuro bwabashije gukoma mu nkokora RPA. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere kuri uru rugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe bitera icyuho gikomeye mu buyobozi, ndetse na morale ijya hasi bikomeye muri iki gisirikare hafi ya cyose mu bari basigaye. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari majoro yahise ajya ku buyobozi, azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi. Tariki ya 2 Ukwakira tabarutse uwari umugaba mukuru w'ingabo z'Inkotanyi Fred Gisa Rwigema arasinya bwishongozi. Ku itariki ya 4 Ukwakira ingabo z'Abafaransa 300 zaje kurinda abaturage babo babaga mu Rwanda, ndetse n'ingabo za RPA batayo ya 9 yafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 bucyari ku itariki ya 5 Ukwakira, guverinoma ya Habyarimana yacuze ikinyoma ivuga ko Inkotanyi zateye umujyi wa Kigali igira urwitwazo, ubwo yafungaga abatutsi basaga 10,000 n'abandi banyapolitike benshi. Ku itariki ya 5 Ukwakira abasirikare 535 b'Ababilige nabo bari muri Zaire baje gufasha ingabo za Habyarimana. Ku itariki ya 6 n'iya 7 ingabo za RPA batayo ya 4 zafashe Gabiro. Naho ku itariki ya 8 Ukwakira nyuma y'isibaniro na RPA Kagitumba, ingabo za FARC zishe abantu bagera ku 1000 bo mu Mutara bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 13 Ukwakira habaye ubwicanyi bwahitanye Abatutsi bagera kuri 400 muri komine ya Kibirira. Ku itariki 23 Ukwakira urupfu rwa Majoro
bunyenyezi ndetse n'amajoro bayingana ubwo bagwaga mu mutego w'umwanzi iryabega. Ku itariki ya 13 Gushyingo, Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora, ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu nubwo bitigeze bikorwa. Ariko kandi ku itariki ya 6 Ukuboza, ikinyamakuru Kangura cyashyize ahagaragara amategeko 10 y'abahutu. 8 muri yo yashishikarizaga abahutu kutagirira umututsi imbabazi. Reka turebe ibyaranze mu mwaka w'1991 mu kinyejana cya 20. Tariki ya 3 Mutarama, RPA yahinduye isura y'imirwano, igaba igitero gikomeye mu duce twa Kagitumba na Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za leta. Ku itariki ya 7 Mutarama, Abanyarwanda batari bake bakatiwe igihano cy'urupfu bitwa ibyitso by'Inkotanyi. Ariko kandi ku itariki 23 Mutarama, RPA yafashe umujyi wa Ruhengeri ifungura n'imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Ruhengeri zitwaga ibyitso. Mu mpera ya Mutarama kugera mu ntangiriro za Werurwe, hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'abatutsi bari hagati y'abantu 500 n'igihumbi. Reka turebe hari hamwe bimwe mu byaranze mu mwaka w'1992 mu kinyejana cya 20. Muri Werurwe habaye iremwa ku mugaragaro ry'umutwe n'abahutu b'abahezanguni biswe Sideri, n'iyicwa ry'abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera. Muri Gicurasi, igitero gikomeye cya RPA cyafashe amakomine amwe n'amwe, byatumye abaturage basaga 350 bava mu byabo. Ariko kandi muri Kanama, abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo, Leo Mugesera yavugije ijambo ku Kabaya, aho yakanguriraga abahutu gutsemba abatutsi, avuga ko bazasubizwa aho yavugaga ko bakomoka muri Ethiopia banyujijwe muri Nyabarongo. Reka turebe ibyaranze umwaka w'1993 mu kinyejana cya 20. Ku itariki ya 8 Gashyantare, RPA yigarurira agace kanini k'igihugu, iza no gusubiza inyuma mu rwego rwo kumvikanisha amahanga ko abatutsi bakomeje kwicwa mu Rwanda. Ku itariki ya 8 Werurwe nibwo hasohotse raporo mpuzamahanga yerekana uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu bwicanyi bwakorewe abagorwe muri Prefecture ya Gisenyi na Ruhengeri. Tariki ya 7 Mata, Guverinoma yakiriye raporo ihakana byimaze ibyari bikubiye muri iyo nyandiko. Aho Kanama hatangiye kumvikana ibiganiro byo kwangisha abandi banyarwanda kurwanya abatutsi binyuze muri radiyo RTRM. Ku itariki ya 4 Kanama, mu gihe RPA na Guverinoma y'u Rwanda byasabwaga kubahiriza imyanzuro yari ikubiye mu masezerano ya Arusha, Guverinoma yakomeje gutoza imitwe yakoze jenoside irimo Interahamwe, Impuzamahanga ndetse n'abandi. Ku itariki ya 28 Ukuboza, batayo ya 3 y'ingabo ya RPA zageze i Kigali muri CND, hari mu rwego rwo gushinga guverinoma nziza. Guverinoma y'inzibacyuho yari yemejwe n'amasezerano ya Arusha. Reka kandi turebere bimwe mu byabaye mu mwaka w'1994 mu kinyejana cya 20. Tariki ya 6 Mata, i Dar es Salaam habereye inama y'akarere, ndetse ni nabwo indege yari itwawe na Perezida Habyarimana hahise ihanuka saa 2:30 z'ijoro. Ubwo yagarukaga i Kigali igiye kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ku itariki ya 7 Mata, habaye iyicwa rya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha n'ingabo z'10 z'Ababiligi zamurindaga. Hishwe kandi n'abaminisitiri batandukanye n'abandi bo ku ruhande rutavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho. Ngo jenoside yahise itangirira i Butare, igera Gitarama, igera Murambi na Byumba ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo mu gihugu. Ku itariki ya 8 Mata, ingabo za RPA
zafashe umugambi wo gutera i Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Ariko kandi ku itariki 14 Mata Ububiligi bwategetse huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni, ku buryo kugeza ku itariki 20 wa nyuma yari yamaze kuva mu Rwanda. Ku itariki ya 18 Mata RPA yarashe LTLM kubw'ikwirakwiza ry'umwuka mubi w'urwangano mu Banyarwanda. Ku itariki ya 19 Mata i Butare aho Perezida Sindikubwabo avuka yatanze imbwirwaruhame ishishikariza abaturage guhagurukira kwica Abatutsi. Bidatinze umuntu utaramushyigikiye nawe yahise yibasirwa, atangira guhirwa bukware ndetse aranicwa. Ku itariki 21 Mata RPA yabohoye Byumba. Naho ku itariki 21 ndetse n'itariki 22 Mata akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu myanzuro w'1912 kategetse ingabo zawo kuva mu Rwanda, hasigara ingabo 270 zonyine. Ku itariki 30 Mata RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uherereye ku mupaka wa Tanzania. Ku itariki 16 Gicurasi RPA yafunze umuhanda wa Gitarama Kigali. Naho ku itariki 22 Gicurasi RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Ku itariki 29 Gicurasi RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Naho ku itariki ya 2 Kamena RPA yabohoye Kabgayi. Ariko kandi ku itariki 13 Kamena RPA yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga, ariko icyo gihe yari yarerekeje ku Gisenyi. Ku itariki 28 Geneve Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo kubera jenoside ikorerwa Abatutsi. Tariki ya 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora i Butare. Ku itariki ya 3 guverinoma yari iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire. Naho ku itariki ya 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Ku itariki ya 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Naho ku itariki ya 19 Nyakanga nibwo hashyizweho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ihagarikwa ku mugaragaro rya jenoside. Kuri izi tariki urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu mujyi wa Kigali. Iki kiba ikimenyetso cyo guhagarara kwa jenoside yari imikorerwa Abatutsi, aho ingabo za RPA zabashije guhashya iza FLM n'interahamwe, benshi muri bo bahungiye muri Zaire. Uyu munsi uributsa kongera kubaho nk'Abanyarwanda, kuko ni umunsi ukomeye mu mateka y'Abanyarwanda. Nka Niyonkuru Media turabifuriza umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 31. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Jye wumvaga ndi Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu.